antebeza yubaho bangarura umukobwa waje kunyicaza karakwaka ibintu akaba yihuta nagerageje kumusinyara wapi mbona gakeraga yabigize nta kundi ariko Imana imuha umugisha niwe wa mbere. Imana imuha umugisha ufite protocole mwiza cyane. Rero ndishimiye kubona Bonfils na Evangeliste na Utarasenge hariya nabonye babiruta n'abandi by'umwihariko ndashima Imana ko duhuye na Apostle ndakwishimiye. Imana iguha umugisha yaciye iminsi itari mikeya ariko Imana ishimiye ko twongeye guhurira ino. Nishimiye Pasiteri nawe wishimiye musarire. Aba abantu bagira amaraso yo gukundwa vuba ubita gutya kera amaraso yawe nayo bikaba bikururana bikaba birarangiye. Namubonye ndamureba gutya kera twahushije barikiwe rwose kabisa. Je nkunda umuntu woroshe. Pasiteri Imana iguhe. Turashimira inshuti zadutumiye abayobozi duciye bugufi ku bwanyu. Imana ibahe umugisha. Niyegereje Trump umucuranzi mwiza darakoze cyane. Imana ibahe umugisha n'abandi bose baje. Imana ibahe umugisha. Nishimiye kubona Gihozo kuba Imana yikugirira neza ugatera intango ukaza mu materaniro. Imana ishimwe n'ukuri. Reka dukomere Imana amashyi. None tuje mu ijuru. Amen. Tugiye kuririmba umwanya utari munini, nitumara dusirimbe tange mikrofone. Siko fata umutima wawe utunganye uje mu bubiko bw'Imana. Nimunyumve mwumve Imana. Hari igihe abantu baza mu materaniro ugasanga baje gutekereza guca umuntu agiye kubabwira. Amen. Ariko Imana niyo igifite. Haleluya. Amen. Mana uri inkuru ukora ibikomeye ntawagereranywa nawe. Urabireza ubakomeye n'aboroheje, ubahumeka babagenda n'amaguru. Hari abandi bari mu bitaro ariko Yesu twebwe turi Mana turi babi kuko Mana igira neza twisanze muri nosi yanduye ariko Mana uhabwa icyubahiro. Niki Mana twabasha gukura mu mitima yacu ngo tugihabara atari ubuntu twagiriwe nawe n'imbabazi zawe Yesu. Sinari mwiza ntacyo natanze ahubwo ni kubw'ubuntu bwawe Mana. Hari umutima umwe wakumva
Mana twarabo gupfa Yesu we tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu ariko ushimye ko Mana watwemereye ubugingo Zakayo. Kibazo. Muzantu Zakayo yigeze gushora. Yaragiye gushaka ni mu gishoni mu izina rya Yesu mushaka. Uyu muhungu mukundira ibintu nka bibiri. Cya kabiri niwe mucurazi nabonye ukunda iwombi muri Kigali. Mumbashije ngo twahuriye he ijuhaza. Twari twashunye igiti. Uzafatireho shaka. Bafatireho. Imana izarukura mu ipadi gushire muri studio. Nikwiza ibigenza. Nukuri pastor afite urusengero rwiza na bishop n'abakristo n'abadiakoni mu rusengero makeyi. Twarubona Ndeze, abona uko rumeze neza. Ndeze afite ubukwe, niyo mpamvu muvuze kugira ngo muzamurebere itwererano ariko Yesu. Jewe banagire neza yambaye umuhungu, tugiye kuzaturirimba mu rugo tuzuye. Turanga. Ariko Mana yaje. Niki Mana wateganije muri no mugoroba ko tubiburi.
genda hariya warubi uyisubize kurya kurankoraho naelewa majina moto nitapita kwenye moyo ina wewe nitaogopa wakitika mkono wangu wangu Trump turakwakiriye muri Kigali papa. Uyu Mungu yacu nazomukunga mu giterane cy'abayumbi Buganda. Sinarizi ko umuntu yofira amaterane. Nukuri niona numvise nari ngiye kufa. Gusa sinzi amenye ibintu z'Imana. Umuntu yona byaracuranze nari ndushe ariko namamba. Turangasha. Abanyakigali bumvise mwebwe mufata musa ujya barekere nawe kujya akuzamureho gatoya volinde kugeza